New Trap Youth Council HYC Riwar Mingi Circle hak Jermiat Pratrik Wiyong Arjabsan Klayok Banbat Koi Ketrok Kit Masi Yaki Blot Muban Kai Sheri Bangladesh Lingba ke Penusla Kata Anak Shnong Lightman Ring Kesang ke Jingalam Samla Lampang Konglam Presiden Kala IT no ini Ketrok 709 ke Bobnon New Registration Number Shaki Borpulet ke Penusla Police Station Nakaliang ke HYC Kala Mudoiru ke Ejahar Halor ke Jigya Obat Ike Ketrok Bat Kimasi Halor ke Kendon Ain Beletip Kum ke illegal cattle transportation in violation of the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bhag pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya